mase koja ide sa zapada prema Uralu neće međutim večeras zahvatiti naše krajeve, jer je aščare da joj to ne da topla hava koja sa Sredozemlja neutrališe anticiklonalno područje nad cijelom srednjom Evropom. Kao rezultat toga u cijeloj našoj zemlji bit će toplo i lijepo vrijeme sa povremenim periodima izuzetno lijepog vremena. Val hladnog zraka koji ide sa zapada prema Uralu tijekom noći izvršiti će snažan utjecaj na zračnu masu u Sredozemlju, koja utječe na vrijeme u Middle Europi. Učinkovitosti atmosferskih čimbenika rezultirati će glede toga trajnom oblakom i kišnim vremenom sa djelimičnim periodima grmljavine. Talas izuzetno hladne vazdušne mase koja ide sa zapada prema Uralu dospeće večeras u naše krajeve. Bez obzira na uticaj tople vazdušne mase koja preti potiskivanjem anticiklonalnog područja nad celom srednjom Evropom. Kao rezultat toga nad celom našom zemljom vaspostavit će se voistinu izuzetno hladno vrijeme sa konstantnim snežnim padavinama i mestimičnim mrazem. Beli pokrivač prekriće svaki pedalj naše zemlje.